Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Meden salminan nokko ka wondon. Vous êtes sur la page de Naouna Selli depuis Conakry, le 4 premier mois 2023. Partagez le live, mettez les cœurs. Hande de mari yoga et toppe de waweten sendoɗade be bismillah. Merci mon frère de sang Amadou Télémide, nous sommes ensemble. No woodi gurdan ɗam bane adama on duwa famude so o famal ɗam kala ko o fokkitani ka hoore leydi ɗo ko o tampowo ko o yangotoɗo. Merci mon frère de sang Gandoba Sanu. No tawa e muɗum bane adama fooli ka haqiqa wo si tawi o jaɓi fuɗɗoragol ko duwa fuɗɗorede kon fi yo bane adama on foolu ko ɗum wiyete alhaqu gonga ka. Mi fellito an wonɗo ɗaɓɓude jawdi, an wonɗo ɗaɓɓude dewgal, an wonɗo ɗaɓɓude teddungal laamu, an wonɗo ɗaɓɓude hikkagol yeeso yimɓe ɓe. A fooli ka haqiqa, hiɗa foola ka fenande. Je précise, a fooli ka haqiqa wo si tawi a jaɓi fuɗɗorgol ko foolinta kon, ko foolinta kon ka haqiqa. Sa heɓi jawdi tawi wona ɗon fuɗɗorɗa, succès mo heɓata on ko fenande. A anday kadi ko fenande. Ko ɓe anda ɓen sikkata a fooli, mais an giɗa andi ko fenande, wona ko jutata. Merci Roméo Mamadou depuis l'Angola. Merci Hadja Kadiatou Bari. Gonga wona kan gonga ka jannaɗa. Non, wona kan gonga ka jannaɗa. Ko beleɗe non. Gonga wela, gonga no haadi, gonga newaki. Gonga newaki ko be luuboɗa wonkin makin, ko be ne'a wonkin makin si wawa fuɗɗorgol gonga. Par ce que fuɗɗorgol gonga ko be muññoɗa, ko be habboɗa, ko be nunɗa, ko be ƴetta tan. Merci DG Ibrahim. La vérité, il faut du temps. Hunde ko moƴƴi arata e ko yaawi. Hunde tawata hinde moƴƴi nde arata e hawjere. Hay maafe siko welay ko ƴettante waɓuto, ñamete welɗo fof wattan yiila, defugol makko juuta seeɗa. Haray noon ko honno fuɗɗortoɗa ɗum ɗo? En wii comme won ɗo, merci Thierno Youssouf, l'infatigable, nous sommes toujours ensemble. Kaɗaɓɓere men jawle, kaɗaɓɓere men laamuji, kaɗaɓɓere men dewle, c'est rempli de mensonges et de la manipulation. A andi ɗum no wo si tawi wona huɗo wonɗa ñamude. Résultat hunde nden, battane hunde nden no annine ko honno nde fuɗɗora. Ndaru nange ngen ko honno nange nge fuɗɗori, ndaru sanga kange mutata. C'est la même chose. Ndaru yaw si weeti bimbi ndara nange ngen, mi jonnan o gundo ɗo, ngen nange nge yiyata si a ndaari nge kange mutata ɗon no ñawda bani adama. Tawaygol e yi'igol ka nange ngen fuɗata ɗon, punnoɗa ha yi'an no nge ƴawirta noon seeɗa seeɗa. Ça guérit l'âme, ça te connecte à l'univers, à l'infini. Ndargol nge kadi sanga kange mutata ɗon, ça guérit l'âme aussi, ça purifie l'âme. Ndargol kammu ngun, ça purifie aussi l'âme.
lootagol e caangol e ilaygol no ñamda wonki. Merci Boubou Yanke Diallo. Donc ara en wi ka haqiqa a fooli ka haqiqa wo sa jaɓi fuɗɗorgol ko wiyete ko haqiqa newaki noon newaki parce que neediji ɗi ɓuyni iraɗin e ko hitti c'est le résultat no heddorɗa wo c'est pas important. Jawdi ko heɓugol ka rewruɗa wo c'est important ka rewete ton wona ka supas manji walotoɗen e nder juuɗi, wona ka supas, wona ka fondation suudu hoɗete, mais fondation o hiɗen andi yimo hittani suudu. C'est comme ça la vérité. Mi fillito nde goɗɗo no darna suudu wona fondation on yiyete, wona ka fondation walotoɗa, laragal leywal ngal wona ɗon walotoɗa, wona ɗum kadi jama on yiyata, mais no hitti ka gurdam ma, no hitti fiyo suudu ma no ñiiɓi. Diina men kan wona tawhid on wona yiyede, ko julde nden, zakkaji ɗin, korkaji ɗin, hajju ngu, sadakaji ɗin, ko ɗum wona yiyede. Kono andu ko wona ka yiyede kon ko wiyete kon finde ko fiɓete kon hakkunde ma e Allah subhanahu wa taala, kon ko fiɓete ɗon tagugol makko, wodingol makko, rewgol mo, inde makko e sifaji makko, ɗum no hitti e nder julde ma nden, ɗum no hirti e nder sadakaji ɗi ittataɗi. Si wona ɗum a naatay e diina penale e feddeji e piiro e ŋatidiro, maya naata yiite. Donc are musidɓe julɓe, détrompez-vous. L'argent c'est la confiance, le pouvoir c'est la confiance, le mariage c'est la confiance, c'est la base, c'est la vérité. L'autre qu'on faut que peuple parle. Arrêtez de manipuler des gens, ça ne paye pas. Ta businessman, si o sodanima, o artani, moƴƴanama. Ka politiquement, si ɓe huwodiri e ma, ɓe artani, moƴƴanama. Arrête de manipuler des gens. Ka dewgal ma, si a manipuli mo moƴƴanama, ñande o acci ñamugol huɗo, ñande o yaltini mbam beewa e makko, a ninsay. Ka ɗaɓɓere ma jawdi, l'escroquerie, abus de confiance, chantage, deal. None won none ka yarata ka lawol ko wona gonga, andu ko ɗum ɗon addanay ma ko wujjete ko ɓuri mawnude ka gurdam ma, wujjete cellal ma ngal, wujje ɓuttu ma, wujje gurdam ma on, wujjata ma on. No wodi ko jawdi wawata sodude ka ma, la tranquillité du cœur, la confiance en soi, l'estime de soi, jawdi sodantama ɗum. Kono wonɗa ɗaɓɓirde jawdi ndin noon tabitinta ɗum e mama ƴettata ya fes. Arrête le mensonge. Ɓoggol fenande wona ko juuti. Merci Mamadou Saïdou, merci Saïdou Diallo, merci Thierno Youssouf, toujours avec nous. Jon non ko honno fuɗɗortoɗa gonga kam, c'est très simple. Fuɗɗor gonga kam ka wonɗa ɗon. Wota fenan hoore ma, arrête ta fenan hoore ma. Konto wonɗa dans ta vie, si mi konto wonɗa na Conakry, na Amérique, na Fouta, na Kollangi, na Konjoya, konto wonɗa hande, compte bancaire ma on no seediti ka wonɗa ɗon. Relation ji ɗi jogiɗa ɗin no seediti qui tu es, yaltu e on fenande. Komi ɗum jeesa, na ko moɓuɗa kom yoni haalde fi mum. Na ɗan gurdal lampe gerto. C'est pas ces accumulations de matériel dont je parle. Ko honto wonuɗa.
ko honɗum woni ka ngani ma, ko honto fewndiɗa actuellement. Tu es qui aujourd'hui? Voilà, ɗon jogo ɗon jaɓa ko ɗon ko ni gonga fuɗɗorte taw. Who are you now? Kombo wonɗa fewno ɗo ta fenan hoorema. Siko a lampu gerɗo jaɓu fuɗɗoragol ɗon ko a lampu gerɗo. Siko a nagge jaɓu ko a nagge, siko a mbeewa ko a mbeewa. Siko a bane adama jaɓu ko a bane adama. Siko malaika wi'itiɗa jaɓu a wi'itike malaika. Siko a rewowo jinna jaɓu ɗum. Sikke ala buyno ɗo ko jinna woni e rewde, ko ɗin naadata ɓe yaltinaɓe. Buyno ɗo ko politique woni rewde, ko ɗum naadata ɓe yaltinaɓe. Ɓe huɓɓa e bembi, ɓe huɓɓa kikiɗe, ɓe anda ko woni ɓe huɓɓinde. Donc si tawi a wawi famude ka haqiqa, a fooli wo ka haqiqa, si a fuɗɗori ko folinta ko. Si a fuɗɗori ko folinta ko, hunde ala ton ko suuɗata goɗɗo. Way quand tu caches quelque chose e nder dewgal mangal ha fokkitani, parce que kala ko suuɗiɗa golluɗa feeñay. Donc ça ne sert à rien de se cacher. Kala ko fuɗɗorɗa suuɗagol, ankram ko batini joyiɗa andi 99% de ce que tu fais est caché, ko ɗum waɗi si wiyaɗa batini. Woodi ko wonɗa suuɗude client ɓe maɓe, e andi ko wonɗa ɓe holde kon fof ko berpale, c'est des mensonges. Toi le religieux iɗa andi no woodi ko wonɗa suuɗude ka diina ko ala sifaade, ɓayiɗa andi sa sifike ɗum a yahay kan hinange. An wonɗo haalde inde association enɗan tawa tu as des intentions, des agendas cachés. An wonɗo haalde inde politique, un vrai manipulateur, démon satanique, cannibale. Blood money, dandi ko ƴiƴam buuɗi wonɗa fijirde. Ɓe inna cheytane naka jinna, Allah wiya ka Qur'ana, cheytane aduwaka ɓe naka jinna ka iblisa. Iɗa wondi e mayro bimbi e kikiɗe, iɗa sujjande ndu naadudema ndu yaltudema ko bani adama waɗo ma. Allah inni jogo mo gaño ka jinna. Sa maayi ko yiite wonɗa yawde, ɓay ko jinna wonɗa rewde. ɗum ga goɗɗo yima wayɗa mocco, hiɗa toro Allah ko okkino, hiɗa toña yimɓe, a sendidiray siɗa darde darorgal. Si a daari darorgal e to yi'a hoorema nder ton ta yi darorgal ngal, siɗa darde darorgal, c'est ça la thérapie. Yi'u ko darorgal ngal holluma kon wota yi darorgal ngal. Darorgal ngal c'est neutre. Kala ko darorgal ngal holluma, excusez-moi, jabdu, rectifie-toi, wota yaw fusa darorgal ngal. Nanon ɗaɓɓere jawdi wonano, politique wonano. Ne joue pas avec l'intelligence des gens. La manipulation ne paye pas longtemps. Il faut la jawdi, ino formule. Il faut la teddugal, ino formule. Ino gundo wiete ciora on. Il faut la dewgal moƴƴal ko ciora on ni ko lutti kon fof ko beppale nokka fof kita. Il faut la artude ɓawa yawde aventure ko gonga kanni accu fenangol hoorema. Ida andi tu es un simple pauvre. You are a poor mec. Ko an woni lampe gerdo, ko an yoɓata facture ji nano e ñaama, ko an woni ñawnude yimɓe, ko an yoɓanta yimɓe cuuɗi, ko an yoɓanta yimɓe ɓe janga. Da sukkuda walla ɓe woni.
hiɗa sikkude a wallay ɓe woni ina sukkude se o heɓali ko waɗanamo o ronka waɗande hoore makko joni noon a suttinimo waɗanede si o gaynima ñamude ko gokkum o ɓannata si ɓe gayni ñamude kun noon ɓe ɓanna gokkum si ɓe heɓali ko ɓe ñaama ɓe créa groupe aji feddeji kaddammi ñamoɓe huɗo fotta ɓe ñaama ɓe si ɓe heɓali ɗum noon ɓe naata e manipulation. Là tu as créé des parasites inconsciemment neɗɗo kala neɗɗo no wawi immanade ɓawo o helli feede o darano bete farillaji fewtuɗi moɗi ñamugol lowtagol watta ɗum ko gonno seediti soɗa ɗum haray kulle ɗe ɓurima kullum ko wonnata e kullum ko hakum wawa ñamande hoore makko soɗa ɗum haray kulle ɗe ɓe inni asfala safilina ka qur'ana ɓe yaɓena kulle ɗen ɓurima mo gollata nattal janno donc haray toɓɓere arana nden ko gongingol ko honto wonɗa ko a lampu gerto ka ko a parasite jaɓu no muusime fo a septi si tawi ko a lampu gerto inna komi lampu gerto ewnoɗa hoore ma ko a lam yaka ndara genne e lampu gerto wil si ko a parasite ya inna e tono ko wal siɓoto ngal ñannejo darino wawɗa ko woni wo faabe adde ŋañe towne townite si tawi ka économie ma ko siyon wal yuli ngal jogiɗa woɓe gari ko non way économie maɓɓe on siyon maɓɓe on koko yuli omi heeɓi wo neɓata e jonga neɓa e no yuli par ce que dépense ji ɗi watta ɗi wona fima an dawrina calculta kayida wono ñawlo okkora ñawlo ñammina ñawlo walla yare yatay koye goɗɗo ñawlo okka goɗɗo mo inni ko hombo woni huɗaɗo wi ba ñawloɗa ñama ɗon mi nani wattoɗa mi nani yoɓoya facture min mais ñawloɗa fagga goɗɗo fi toɓɓe merci monsieur Boubacar gongana kadi hoorema ko honto wonnoɗa ɗum ɗo kadi c'est très important. Ton passé peut affecter ton présent parce que sa famali ko honto wonnoɗa ko ɗum fillitoɗa wano gurdanda beji ko ya andu ko honto wonɗa ɗo ka gurdamma ko nottiji jelu marɗa ɗin mum ɗum anda ko honto wonnoɗa pour ne pas répéter les bêtises yalta ka ngandi automatique ko honto mi wonno eɓɓidira ɗin non ɗiɗi taw si tawi hani ka wonnoɗa ton hani ko ɗum jokkuɗa andu ko ɗum wiyete ñamowo huɗo y a rien de mal dans ça goto ara ka hoore leydi ɗon andi goɗɗum ɗum ɗon nottima e iwgol e ɗan gurdam ɗo c'est très facile mais ko sa wawi no wadde diagnostic on sa wata wadde diagnostic il faut contacter nawna chez de thérapie mais c'est payant may après non sa gayni jittude si ɗin non ɗiɗi jittaka noon ka fokkita hara yaɗa hen to toon ko sa gayni jittude ɗin ɗon ɗiɗi inna non ko honto mi faala yawde kono sa wi ko honto mi faala yawde ko ɓen ɓe innata o anda taw ko faala jolokoje no haɓɓuma ga jolokoje no ga koyɗe warɓe jolokojo ɓen ko ɓawma woni ɓe pooɗude an hiɗa haalude fi yawgol on tonɗa yawde yurno ley koyɗe ma ɗen taw anda ƴaka jolokoje no ga yeggitoɗa ɓawa ma dara ko hombo woni ɗe pooɗude ko hombo wonɗa wiide ko alijanna ko on woni pooɗude ɓe ñe ko on woni pooɗude ɗe
on mo asusata haalande gonga on wondo hollude ma duwaka artude ka leydi ɗo wona beni wona hajju na kam ko fi ɗum tagiranaɗa e o anda on to ben yeyete so wala hajju seppottaka wona teren wona ɗiɗo naɓuɗa kanko mo andi ka wonɗa ton ko jahannama o anda so a landike mo koko wonɗamo hollude ko aljanna wonɗamo hollude. Mais c'est de l'enfer mon frère, loin de ton pays, c'est de l'enfer. Non hey yaltu e ɗayni tagol e pori yaltu e ɗayni tagol e ɓernde ma nde no seediti hiɗa deeƴi hiɗa huli wota maayi wurina ɓe sunne parce que hiɗa andi adresse ma fof tout est mensonge. Donc aray ko ɗi formule ji ɗo en réalité kala mo gollitirale ɗum ɗo ko jawdi wonɗa ɗaɓɓude woyi yilto ha heɓuɗa ñamatade kaso no habbima, parasite no habbima, religieux no habbima, batini no habbima, bile no habbima, fraudeur no habbima, bandi rewɓe worɓe no habbima. C'est à dire ko non heɓori ko laamu faalaɗa a heɓuɗa laamu c'est zéro. Sa sikki a suuɗay halka bonna jiiɓa mélange manipula oui peut-être tu auras le pouvoir mais tu vas mal partir. A ɗanotako kadi laamatir ma fo waɗanta non 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 kala ka gonga ala on sent que c'est le mensonge qui vit là-bas. Ko dewgal d'accord ino ko Allah wima kon alhaqqu yaw ka nder qur'ana hara na jangugol photocopie gandal taskagol dans la spiritualité ndara ko Allah wi ko c'est très simple. O gonga sa ndari gonga ko haala to tawa way ko gonga o tagirma ko tippude e gonga o monti piège maɗi sa nabi ɗi piège e fenade ko kanje tigi halkay ma ko jelo hiyata goɗɗum hula saññino ko jelo hoyɗata goɗɗum hula saññino ko jelo haalata haala ya ñitto inna ko on ɗum mi haalani ɗum ko jelo hande no haala politique a sikkay ko bare feetuɗi feetino parce qu'ils sont dans le mensonge. Ala ñaamude ala yarde mais ka woni o walade partout ala mettinede ala yarde ala ñaamude kono ko wudditi tum wa tu es dans le mensonge. Parce que ça naati e fenande y a plus de tranquillité. Ndaru sa halani goɗɗo gonga ndaru sa halani goɗɗo gonga a ha to jina anditugol ko haalunoɗa si a landitama a feƴƴini goɗɗum a landama a haali no feƴƴinirɗa no duuɓi temedere sa landitama ko ɗum haalata ha to jina windugol ɗum mara ko gonga kan folinayma nani na non gonga ka miijiɗa kanko gonga ça aussi ça nous rend parce que gonga c'est-à-dire il n'y a pas de vérité absolue, ça dépend de la personne, de sa perception. Gonga wonano miijorde gonga non ko ɓuure hewde kon no yiyirta noon aduna on no humodiri e neydi ma ndi no famirta non, c'est ça la vérité. Gonga ma kannoto gonga nawna sendi kannoto ko wiyete gonga kan ɗum ɗon kannoto gonga Allah kan ça la vérité. Donc ko fee mo Allah hawrindini ɗum ɗo wo o faami o gomdini o gollitiri ko ɓen Allah arsikata ko wiyete ko aljanna aduna yakira
jonno jetten toɓɓere men ɗimmere nden wattane yiila moƴƴa no heewi ko yiyata no fotta e nokkure no mooɓa jon galle immo inna yimɓe ɓen o ɓiɗɗo makko ɗo ne'aaki ma sonnajo immo wirta ɓiɗɗo mum on inna o ne'aaki on jama moogo yana e on ɓiɗɗo ɗon ɓe na o ne'aaki ɓe fela ɓiɗɗo on ɓe wikko ɓiɗɗo on ɓe raɗo ɓiɗɗo ɓe junja inde makko nden partout mais ko ɗum woni en wattanani yiina si o ɓiɗɗo no ne'i ko hombo jarnete si ɓe fotti e ɓiɗɗo goɗɗo ka laawol himo ne'i himo ɗofti himo moƴƴi himo dari o fiimata o yarata o wujjata o ala e biiroji ko hombo jarnete ko ɓiɗɗon ɓe jarnata ka ko mawɓe makko ɓe mi sikki de ko mawɓe makko ɓen jarnete kam men ɗo alhaji kaari en alhamdulillahi Allah waɗi barke ɓiɗɗo ma en mbahi ɗon du'ana en basifan ono yela ko honɗum waɗi si on ɓiɗɗo woni yarawo fiimowo jeenowo waɗowo diili yennowo ko hatta mawɓe makko ɓen fele dina naafigi mi sikku de wona suka wona jiwo jonnaɗa ko boobo ko honɗum haɗi si tawi moƴƴaɗi ɓe yana mawɓe ɓen ko honɗum waɗi si moƴƴi ko mawɓe yahante ko ɗum Allah wino ka Qur'an hakkunde annabi Musa e Firawna yimɓe mum ɓen si nema heɓi ke wayi nene ko barki ko duwawu ko foin si bone heɓi ke ko katinagol ko Musa addani men ɗum ila ñande huɗɗu ila ñande huɗɗu yalde ɗo wi Allah ndiyan ɗan totiji ɗin ko fi honɗum si ɓiɓɓe mum ɓen addani on jawle moƴƴike e mum sodani on otoje hajjini on ɗum ɗon ko alhamdulillahi ko du'awuji mon ko needi mon ko wakkilare mon paygu ngu nangama sokama piyama haɓidama e mum yiidama e drogue ne'aki ko hombo ne'ani wondota ko joni wawaɓe makinata Allah hande ɓe ngoɗol jamanu a wuura jamanu ɓe wuura jamanu ɓe ɗum ko du'a won ɗum noon a wuura jamanu ma on wuura du'a jamanu taniraɓe maɓe ɗum ɗen no yewti du'a si c'est pas tromper les gens ko hombo kaka suudu hombo kumpay ɗum ne'a ko hombo ne'imo ko hombo heɓimo ko produit hombo si makiti sodama si o moƴƴi producteur on weltante si o moƴƴani producteur on no landa remplace gol makiti on c'est un droit du client e enen ko on ɗon woni o naafiya fasiki si moƴƴi a ñaamay a hajjoyay si boni no ko geraɗo ko yaye makka gerima ko foin ne'aki ko an wi na cippiɗo ko an woni wiide yimɓe ɓen na cippiɗo kono si moƴƴani a naatoya yiite sabu makko a accidimo e karam ko baatiri a accidimo e politicien a accidimo e jooma association ji de cannibal blood money
Dieu va te brûler dans l'enfer. Anato ya yite à cause de tes enfants, à cause de tes filles. Wonbe Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, wonabe Saïd, Italie, tu vas aller en enfer à cause de ces enfants. Les politiques woni et chaud de partout dans le monde. Libéria, Côte d'Ivoire, Angola, tu vas partir en enfer. May toɓɓere men sakkitoro nden ko honno suɓorta karamokojo, ko honno suɓorta waliwujo, ko honno suɓorta annenmo en maître jokketeɗo. Honno suɓorɗa jokketeɗo, ko honno suɓorta mo jokkodira. Par ce que so ari ka hoore leydi ɗo Allah arsikete yimɓe ɗiɗo, so tawi ɓe wuuri yumma ma e bemma ko ɗum arsikay ma taw ɓen ko jokkoteɓe ma non. Ala feere o kamɓe attotoma télécharge de éducation. Si wonoyi ɗon seeɗa hara yiɗa hato jini andugol ko fi on ɗum aranda aduna, ko fi on ɗum kammu, ko fi on ɗum leydi, ko fi on ɗum hiɗa fofude. Là c'est la spiritualité, c'est les religieux. Après yiɗa hato jini ko honno daɗirta, honno jawdi ma ndi daɗirta, honno ɓikkoye ma koye daɗirta, ko honno ko heɓirta kaydi, ça c'est la politique. Après yiɗa hato jini e jawle économie kaca ɗon kadi ɓe jokkodira, c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise. Joni non ko honno jokkirta, c'est très important. Haray ɗum ɗo ko fardu ayni, c'est-à-dire ko farilla, ko responsabilité individuelle personnelle nde bani adama on kanko tigiri o ekkitoto taskagol mo o jokkata o. C'est très très important. Gona ko jama mo woto inna ko jama maki ɓe ndaari no. An e wonki maki o ñaawoya yawmal qiyama ko ya immo an tigiri taskoɗa mo jokkata on, parce que mo jokkata on ça va affecter ta vie, wonki maki, ta famille, tes économies, ta paix du cœur, tout ara yata ka fat. Si moƴƴi moƴƴa, si boni bona. Ɗi ɓe mofte halkiɗe fof ko goɗɗo ɓe jokki. Ɗe mofte halkiɗe fof ko goɗɗo ɓe jokki, mofte moƴƴuɗe ɗen fof ko goɗɗo ɓe jokki. Oti koyo eto ko arande laawol taw o ndaara neɗɗo mo woni jokkude on, si tawi himo foddi e jokkede, si tawi o mo woni jokkude ɗo o yeeyatala. Naam, si tawi hiɗa ɗaɓɓude jawde, hiɗa ɗaɓɓude gandal, kala ko wonna ɗaɓɓude andu woɓɓe haaji maɓɓe ala e ɗaɓɓere jawde, haaji maɓɓe ala e ɗaɓɓere gandal, ko ɗaɓɓowo ɗiɗo ɓe woni e ɗaɓɓude. May ko ya tasko tawo ndaara ene o mo mi woni jokkude ɗo o yeeyatalan. Wowi o yeeyatalan. Puye mon hande vous êtes vendu ko yeeyaɓe, tu ne le sais pas, mais a yeeyanoma neeɓi. Yeeyduma no ñamde cokkuma o jowɗi, si dattuma on lanni o ɓanna goɗɗo go kadi ma wurinna an yeeyaɗa o ya adda woɓɓe go kadi jonnama yeeyete. ɓenni bana adama yeeye bana adama wona no mijorɗon no gasa ko a yeeyaɗo woni haalde fi moko damo, a yaha e libéré e saralo jinde a yiyata suudu ka goɗɗo ñamete, mais no haalede kaari ko yimɓe yeeyata, kaari ko yimɓe yeeyata ko ñaamoɓe mai ko gonga ma kam woni gonga fenade. Kono noon ça existe mais ko honno faamirta réalité. Wonɗo ñamde ma ɗo wondi, wonɗo ma boyno e dewle ko yeeyaɓe. Mi wondiri Allah taguɗo lan on, ngal dewgal ngal wonɗa e mum ko a yeeyaɓe.
buyno jooɗi e gollangol yimɓe ko goɗɗo yeeyuma wondoma yeeyde on noon no ñaamude koy ko ɗum tuma falɗa memmina dow ko wona noddede naɓane seeɗa graisse o ɗibba bouton ma hum heƴa miɗaka dego a yeeyuɗoma on no ñaamude koy waɗema moƴƴi e maɓɓe imo dankiɓe a famali mo moƴƴi e on ba moƴƴi e ma maccuɗo goɗɗo no moƴƴo e maccuɗo tawi o moƴƴotako e ma an ani hombo woni moƴƴade e mo yeeyuɗo ma woɓɓe ne jeggaminen ni gaɗo men woni yurmodira ko ɗo kadi mi nani ɗo o yurmodira politique o yurmodira la ilaha illallah muhammadu rasulillah haray mo jokkata on ko be waɗamo diagnostic hara hawjali ko wiyete ko une évaluation rigoureuse de qualification andi kala golle ko goɗɗo nodditi ko be tawa himo fooli e ɗen ɗon golle ko ɗum enna qualification ene o no wiide men ɗo ko hunde maani ko o noddanowo Allah ko o noddanowo nde ɗo fedde himo wiide men ko o wallowo yimɓe heɓa jawdi himo wiide men ko o tokkowo enɗam himo wiide men ko kanko andi ko honto Allah woni ene yalta ɓaawo émotion few par ce que si a naati ka leñol laati émotif ko ɗum waɗi buy diina koye jungo o ka leñol ɓe janngata politique koye jungo o ka leñol ɓe janngata jawdi koye jungo o ka leñol ɓe janngata aventure koye jungo o ka leñol ɓe janngata yaltu siɗa faala faamude thérapie nawna selli on mo jokkata on si tu veux mesuramo évaluamo eɓɓamo rigoureusement qualification makko on a yaltay dans l'émotion ethnique mais wallina ɗum ɗon to daramo objectivement yaltina kutte croyance de mensonge wona neutre ɗum ɗo noon ko e nder dumunde wawata gaccude hoyo haya ɗumannotako ɗum par ce que bana adama ko seeɗa seeɗa feeñirta mais si tu es dans l'ethnie tu peux bien voir kala wonɗo ka leñol o yiyata fof raɓɓiɗi jawdi e laawol leñol ko leñol ngol halkay ma laɓɓi politique laawol leñol ko leñol ngol halkay ma sa jokki enɗal laawol leñol ko leñol ngol halkay ma par ce que ko fenade jokkuɗa fenade laaɓude pos jokkuɗa taskoɗa ndara si tawi o no andi ko wiyete ko une bonne connaissance des principes ko woni ɗon yahande ko ma ko woni noddude mum ko si tawi o no andi tugale ɗum ɗo ko laaɓi andi hoyo haya gaynata ɗum ɗo andota ko e nder hoyo haya yurmodire non sa yurminimo kanko yurmintamo ɗaɓɓere jawdi na yurmodira ɗaɓɓore aduna na yurmodira c'est des principes et des règles ko yiɗa ton ala ton jaɓama fulkannoɗa tu respectes les règles na alaji kaari na monsieur kaari non fulkan entreprise c'est la vente joni noon sa wattani hiila e règle ji ɗin déontologie a taskike ɗum ɗon a tawi vraiment himo ton wattana yiila no o yewtirta no bana adama sino yewtude mo wiidema ko hombo ko ɗum waɗi bomɓe ɓen ɗuɗata yewtude les vrai maf sa yeeyi a naati mafia ko ɓe attatoma haalande fermu ko
parce que les personnes intelligentes hiɓe janga bani adama ka haalugo ko hay no ɓantirta ɗengal ma ngal no memminirta juuɗe maɗe no i sankituye waɗuɓe ko wiyete kon onno ɓe innata ɗum o agent secret espionnage ko ɗum ɓe jannataɓe haaji maɓɓe ala honno wonɗa haalde yaade ces juges d'instruction ɓe janga haaji maɓɓe ala ko haalata ko no wonɗa haalirde no mouvement ji maɗi non verbal il capte directement qui tu es kono ko leñol ɗum no ndaara goɗɗum goɗɗo inni ko leñol doggu way kanko o fokkiti ko siko wonkinkin waccata taw siko leeɓi makko ɗi kono o fokkiti a gayni ɗon tu observe ses comportements taskoɗa noon hande kadi jikkuji makko ɗi e jikku fenata dugula ko dugula suuɗota moƴƴo ko moƴƴo suuɗota ko jikku on taskiɗo jikku on suuɗo mbaɗi goɗɗo inni ko enen on ɗaɓɓere jawdi ko enen laamu ko enen bugagol ko enen dogu ɓay woɓɓe ñaama e woɓɓe joni haray ko ɗon tun wawata taskade anda si tawi oɗo miɗa wawi mo jokkude comme maître ou comme guide sina ɗum haray ko e fenade wona ɓawo ɗo mi haalna on ɗo taarika Fuuta Jallow mo fayda mo alaka yewtede fimu ɓawo ɗo kam men atto goɗɗo suɓade goɗɗo waɗa mo karama ko fanɗi wo o wonday e makko taw duuɓi jeɗɗi ɓe taskade mo atto ɓe suɓade ma ɓe waɗe yeesoɓe hunde ɓe taskotoma 7 ans. Ça c'est dans l'histoire des peuples 7 ans haɗa ɓe taskade mo ndaaru nelaɗo alayhi salatu wassalam Seydina Boubacar tawi ɓe jaɓi diina kam ɓe huwodirino e nelaɗo ko neeɓi socialement économiquement sonnajo maɓɓe on sa yi o jaɓi diina kam ɓe huwodirino e nelaɗo ko neeɓi économiquement socialement Seydina Ali Oumar Ousmane Boun Anfa ɓe foppet maɓɓe il connaissait le prophète avant lu wadde ɓe nanirimo yewtere nden il ne pouvait pas douter qui étaient ces messieurs. C'est ces actions du passé qui les ont poussés à le suivre. Et non, il a chuté ko bono. Jokka, ngatida. Fewdo jombay ma hida andi ko maaf, ko bono. Kono sanzai wa makaba bi moja bi banda bi moja bi fuen ayal go wuri no eba ko maayi no eba ko wuri yokku do yokku na non onon de ko be wiibe kanyum kadi no waawi nyaawde Allah ma gine la de nya malaika uda nya banana ba ɗayni tige goto gongantama 7 ans kamen ɗo ka buy won dogude hande aljanna suuɗiɗo moko baaɓe 7 ans ɓe waɗayno 7 ans si ɓe fuɗɗoma halfinde hay kalis duɗal ma ngal ɓe arayno ɓe tasko ngal 7 ans si ɓe yowa jikke maɓɓe ma baba e nder 7 ans moko ba andoto parce que ka fuɗɗode laawol haray neɗɗon no weela o haalay gonga o fuɗɗaki yandade billet d'avion o fuɗɗaki yiide rewɓe labbaɓe o fuɗɗaki yiide otoje ɗe donc mo maɗɗi ka alhaqqu minallahi cokken henɗan ka 2 ans 3 ans moko baɓe fuɗɗi garde yimɓe no halfinade makko yimɓe no wattirde ni voilà leyɗele no heɓade
jawdi no heɓade 4 ans voilà o haajaka e miskimɓe ɓe gande kadi non il s'en fiche des pauvres parce que neɗɗo huwodirta noon e neɗɗo mo ala doole e neɗɗo lo'u ko ɗon ɓe jangatamo daaru ɓurana men on kan ka Allah wiɗon nelaɗo wota welsilo e ɓe kombo wiya ɓe par ce que jomiraɓe hakkilɓen koye ɓe janggay ma jaɓay ɓe diina taw ɓe na ñamay ɓe huɗo kono wondirɗa noon e lowɓe ɓen ko ɗon ɓe darata na no wondirɗa noon e marɓe ɓe copoti awa hokkitama o ko diina yoy 7 ans si halfineɗa ko tiiɗi kin ko kin barki jogitino kin yehi donc aray Allah dandu en ko wiyete un guide incompétent wiye Amina si Bemma c'est ton premier guide Nenema Wakazalika, s'ils sont incompétents, tu vas payer le prix dans 20 ans, dans 10 ans, tu vas payer le prix. Parce que puis il doit nous maholu de payer ou de kudu yahata halkeda fi mun tawati ko ba. Allah dande un guide incompétent. Donc aray dum do ko honno banadama wawta examiner un maître, ça prend du temps. Na ko ciow ba quand tu es dans l'ethnie ou dans le communautarisme ou dans l'idéologie fermée, c'est-à-dire on a ti sautes leñol neɗɗo on wonɗa yiwde ma gandal neɗɗo on ma ngari neɗɗo on ka dewgal e ko nanditi en ma inde neɗɗo on et puis ti sautes ɓay noon a cowtike a darali ka tippa ka cippoytoɗa ɗon sa tawi din sere danere no weƴƴita ley ton ko pondinje hara inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hara mbiɗa salmina sponsor ɓe amen ɓe fof ka hoore leydi ɗo kala wonɓe supportude page amen o kala wonɓe men windande kala wonɓe men jarnude onon wonɓe arde ka page ɗo sunna page ji mon ɗin onon wonɓe partage ude onon ɓe windude mbiɗa weltani on fof e min anditina nawna sellina wajotoɗo haaju an ala e wajaggol hayye goto ka hoore leydi ɗo sanamiri na golle an yo goɗɗo feewu yo goɗɗo faamu c'est pas mon business la tori Allah ta waɗan ɗum mi feƴƴi on état je partage mes idées kala tawɗo komi woni e yewtude ko miɗen wawi sendodade ko men nene goto baba goto dans la spiritualité. Assalamu aleykum wa rahmatullah.